Amen. Ia vi ia lava le li. Ia malanga mai mare tina le ainga inisi fui fontanga. Ia whaftai lava i le atua. Ia ua mawal nei ava noa tātou te wheilo iai. Amen. Amen. If you love Jesus, say amen. Wow, fia usule pese tai ole nei. Ole telo temi tātou te whanongalonga i le upo le atua. We receive informations. We receive informations. But you know, we are more than informations. Our souls, our minds are yearn for informations. But our spirits are yearned for encounter. Amen. O tātou mawhauwhauma o tātou loto. O lo mo atu i le poto e a o ina i tātou whaalongo. A tātou wanganga. They yearn for encounter. O lo nau mo le whailoa inga. Amen. Whailoa inga. Le rofo le tātou o mai le whale o le atua. O le whailoa inga. O le whailoa inga mai Yesu. Whailoa inga ma le anganga pa ia. Whailoa inga o le dasi. Amen. Mai matau tia me whaia le atua i le encounter. O le encounter fo, i le once upon time. It's required, it's a daily requirement. O se mana o ngā whai pēa, tātou te mana o mia ai, le whaatasi, ma le whailoai, ma le alii o Keriso Yesu. Amen. Ia. A whai e te lei, māsani atea. Ia ele se meo ia il na vaenga. Amen. Ia au lela ta o le upo le atua. O le mele le watasi ai ta ua. Amen. Wata fa o leina, wata tal tonu le upo le atua. Ia a fa o ele na fa mai amen. Ia bi ia le li. Ia so ele ia lau tu spa ia ile tusia MATAIO. Talo falava na tasi, talo fa mai de KENESE i Samoa. Ya, mato ngaru rue ai. Ile mato maftanga leta o le one in Christ. Ya, o maftanga sa o lo te fono ile sunga le apostolo. Ya, se tasi fo io au na le atua lo fa pena ona na sui te fono ai. Ya, o lewa malanga mai nei ia le au na le atua lo mato fa au pea i le loto le nei au na le atua le tau fa ilo. Amen. Ia ona tu foi fa ilo atu e KENESE e le na o toule le fatu o le apostolo. Amen. O le KENESE o le KENESE a Yesu. O le KENESE lau tele atu, i tu atu o tua oi, ia o le tātou maftanga nei. Amen. Matai alus furfaa, tot wono male, e o le toltasi. Ia fia maua tu esi faa soa mo oi le nei aso. Ia o e faa longo mai fo e faa soa i le nei aso. Natu ina ia manatu o le faa soa lea, o le faa ilonga ala e tatai oe feiloa i ma Yesu. Hallelujah. O le whea la e mawal nei aso, o le upu le atua. Whasino oe te lua whailoa i ma le rii. Ia i le nei tai au. E alawan mea o loo e ui ai, whaftai fo i tala o wavenga o le atua le nei tai au. Ia e le liu lava wavenga o lota tau atua. Amen. Whai ua tolu ono e o le toltasi. A whai o maua, ia tātou whaitau whatasi ai. Ia, a o lea aso, ma lea i tu aso, e le iloa e se tasi, e le iloa lava a ngeru o le langi, wana. E pei ona po o noa, e whapea fo i ona, sau le atali o le tangata, wa e pei ona whaia i ona po, a o le i o le lolo,
ua lātou ai mainu, ua lātou whaiawā ma whaavanga, ua o lava i le aso na ulu ai noa i le waa. Ua le iloa fo'i e i lātou se i o le lolo, ma ave e sea i lātou uma, e whapea fo'i pea sau le atalii o le tangata. Amene. Ia, tangata i nā alela tātou whaasosolo atu i le upua le atua. O tātonu e le toe whailo nei taimi o tātou iai. O tātou ui foi taimi na walo ia Iesu e o mai mai o mai whamai. Amene, whitau wa i malo. Ai le ngata foi lea wa luluina mea uma. Praise the Lord. Ia, mai la la fionga ale atua. Mai, o mea nā, wa whatusa i le tina foi lea mai tanga wa sauni e whanau mai lantama. Ia, wa masani e tātou lo langa le nei, e amatamata na ti ngā, ia, e whaavasa i o lawa na saputu, ai sea, e iai le itu lau fōu o le a whanau mai. Ma te manatu foi whailo atu iai tātou tai au le nei, e le to e tā vili itu o le o langa. O le a whaatupula ia pēa, ai sea, e iai le itu lau fōu, o lo iai porkalame le atua, o le a whatau nuk mai lona mā lo, i le lalo langi le nei. Pea mawai o nā luatu si tianga le tātou te wha moe moe iai. Amene. E reo se laro langi lai leise wha moe moe tātou o lo o iai lo tātou wha moe moe. A mai la fionga le atua le tai aure nei wha pei o na po o noa. Wha pe nao na po e sau ai le atali i o tangata. Ma nei o mea ia la nai te loa ai whaisina wha atusa tusanga e te loa ai fo i le tātou vaitaini man mea lo tātou sāwa vali ai nei. Amene. E la loifo naiva mai la fionga ale atua wha mai. O ia po e o i le vao tangata e to alua. Ave le tasi e tu ua le tasi. E olo wha tasi fafine e to alua i le mea e olo ai saito e ave le tasi e tu ua le tasi. Amene. Na e whailo manino mai ai nā le ave, le avea, le sitianga. Sitianga na feta lai ai e soma i le tu se yoane mta pasu man fa awa tau te fefe awa le atu atu vale fa atu atua i lo tama fa atu atua mai fo ia te au. Tele mena no fo i o tau li mao tau lo tama pe ana le ai se manua u fa iatu o te alu we sauni se mea. Ai a fai o te alu o te toe sau. I will come back again. Amene. O le phrases po le leina lea a Yesu, lea o lo o whapena, o na ta aupe ai le wha moe moe, tasi le iai le lalo langi a toa. O le toe fo'i mai o le lii o ke riso Yesu. Toe a fio mai o ia. A tal tonu iai e toe a fio mai o ia, whai mai amene. Luluina mea uma, ai aua le luluina i fo i matatou e u wha moe moe i le fio mai o leri. Ma na ia le wawa ai ane e le pito nawa mai, e mo moe le toa lua ave lesi a tu ulesi. Sa wawali le toa lua i le wao e ave lesi a tu ulesi. Ngā lulue whatasiti nā i le mea e olo i saito e ave lesi a tu ulesi. Le ale fe au le ta umai ina ia lava ta pena i fo i ta ua. Amene. Ole e kale sia a Yesu. It's an individual having a relationship with Jesus. Ole tangata to atasi wa faile la maftanga ma Yesu. Say amen. Ma Yesu Peteru malau so ole asa o to upu oia. Fe maia Peteru o oe ole keriso ole alo le atua soifua. Ta tia loa Yesu le to tele I personally tala noa loa ma Peteru. Lo ingo fōlea Peteru. Ta mai papa oe. I lunga ia te au le papa tele o le a whawai la ue ka le sia. Amene. Ua pipi iai le papa lea lai titi i lunga o le papa tele o ke riso Yesu. Mai la ia o Yesu. Au lape ia o ta maftanga mua mua. E le ma fai e fai to o se oli o na manu malo iai. Say amen. Wai wawa ai nei temi le la va tele o fai to o se oli. Ma le mau mea o lo puna mai ai. Ave mai Yesu. The gates of hell shall never prevail, my church.
Amene. E le mawhai e whai tato o se oli o na manu malo ai. Lua. Whai mai Yesu. O te avatu ia te oe ki o le malo le langi. So se mea e te tatala ina i nei te tala fo i le langi. So se mea e te saisaia i nei e saisaia fo i le langi. Tua matau tia le mea wa whaari mai. Wa partnership le langi ma le individual lea e whaatua ia ke riso Yesu. O le ingoa pe teru lea, wa tau ia e Yesu au tātou umalawa. O pe teru umalawa tātou. Are you with me? Amen. O ta mai papa umalawa tātou, o lo atachi lunga o le papa te le o ke riso Yesu. E le atachi mai lalo toa lua ia te au on behalf of her. Ele ai, po lau whanau foi, on behalf of them, o te attacha ia Yesu mo lato. Le ai, every individual must receive Christ. Say amen. O karimatango fie, whai mai, au lape ia o tato maftanga, so se mea te tatalaina i le lalolangi, e tatalaina fo i le langi. Te rei o taimi ele o maua ele o kongeki ka koure me lewe mai a Yesu. Hao le amatanga lava na ia mention ai my church. Ko e kau mai ai au lape po o conditions here o la we kalesia. They are mandated. Whatever they open in the heaven, in the earth, shall be open in heaven. Say amen. Le lau tātou o mai I o le pointi leia I ngā individually to atasi lava. Amen. O mai le lua sa valinga to atasi mai Yesu. Mai sa vali to lua I le vao. Ave le sia tu lesi. Ko pe sa o pisa o le lotu pea. Nga lu e va tasi to lua I le me o lo sai to ave lesi. Ai tu lesi. Mo va tasi to lua I le lopol ta mama tina. Amen. Ave lesi. Ai tu lesi. O se winga la le na, o le aso le li. Le nu ue o le atua. There are sometimes our minds and our attitudes are preoccupied with many other issues. Amen. O isi taimi ua whapena o na tele le maungasu. E preoccupy ai o tātou mawhauwhau. Our visions, our dreams, our ambitions. Do you know something? That's a clear attitude we are not yet ready for today. O le aso si tianga, o le whaipoiponga a Yesu mata taulana e kalesia. O le toa lua a whaatasia, o le lata mai lava o le aso, o whapenau na ta whea uma ese isi mau issues. Amen. Paua le mea lae tumutumu o la roto. I can't wait. I can't wait to put my arm and praise. Woohoo. Amen. We got to be real. Are we really in that stage where we can't wait to see Jesus? Anticipate. Are we, enough in our time with each other? Amen. Amen. MATAIO Yesu I, mai e pei ona po onoa, e whapena fo I ona po o le atali I o tangata. Tu sia LUKA sumarfitu lua ono o tol fitu e so taimi na suela iai. Ai o le tala fo I lea o lo ta mai ai. A lo fai mai ai e pei ona po noa whapena fo I ona po lota. Amene. O mea na tutupu ai, ma na lato ai, ma lato feinu. Wa lato faufale, wa lato atiae. Wa lato toto, ma lato sele. Wa lato whaatau watu, ma lato whaatau mai. O mea na tutupu, before the flood took place,
and even before Lot leave Sodom and Gomorrah. Aon tātou matau atu iai, nei te wawape, o ie le hawhaina, le anga nā mea. O le whaipoipo ma le tuatu lau a whine e whaipoipo. E le anga le mea o le whauwhale, e le anga le mea o le atiae, le anga le mea o le totofa, to anga whatau atu, whatau mai, it's all good. Let me tell you something, church. Something is wrong. The spirit of materialism. Amen. It is the spirit o le anganga lea, o le mana o mea o le olanga le nei. Ua ta whea ai, lau nau ma lau anticipated, e manatu ma mawhau ma look forward i le fio mai o le ali. So the people were preoccupied. E wen lato fa longo I le tala, the flood is coming. Awale manatua iai, amene. O le tova toanga, o le faufale, o le fatawatu, ma faatau mai. Cristiano, ese tatou. This is not our home, amen. Ele o sa tatou nu moni le nei, o lo tatou no nofo I New Zealand, but one day, the people of this world will look out. Where are these people? O whea tangata ia. Anene. I can't imagine today. Therefore, if I inga le pailaki. Alo si tianga. Ai kifa koa I lalo le vaalele mangi maukangaka. Amene. Fa inga le ave pasi. Alo si tianga. Okare ngi mawoki le akupu. The day of the Lord, it will be the day of chaos. It will be news all over. Amen. Amen, church. Koe mawhau iai po e malialo loko kei. Lewa iwa o ngā kamaiki. Lewa koe kia o pensionge ko koe lai I Samoa. La whako e la kou kupe. Amen. Lewa whaelwhare moku. Ia lewa mawar kawal fōu. Hold on, church. The spirit of materialism. Amen. Male false religion. Amen. False religion leo kako vai. Leo kako vai ai. Ole ngol false religion nga ole humanistic religion. Wa avea I le tangata, amene, o ia lava, pe o ia la senta ia ile o langa atoa. It's all about him. Amene. Ai baba ia ile a fear o le religion le I to tono le lalo langi le kaimire ngei. Amene. O se tala le siaso, e aluatu ta maitai, I tono America somewhere, e aluatu to tono, o la ia ile tama I to tono. Vai tu la ia, hey, what are you doing in here? You shouldn't be in this. Bathroom belongs to the girls. Merkala kama, who told you to tell me who I am? Hoi vaku ia oe ke ka ua mai au po ai au. Hoi le mea lewa hupu. Hoi se kama, ua fia kenge. Hoi se kenge, ua fia kama. Amene. Aka koko kua kwa ilunga le level lea le university, wa maa losia ia le humanistic religion lea. Amene. Wa le loa ia ngaka po ai ngai. Abaila yo le tupu e o mea ia loa. The spirit of materialism and the religion of humanistic. Amen. O le ko le religions, you are a God. O e lava o le atua. E a pulea oe. A ui lava o le kama, a e mawhau o le kenge. Ma mea o ma whapenga. Le wewa, sau ko kongu. Ka le sia, i e tō mata le osa solo mai kongu a onga mea ia. Le osa solo mai kongu a onga ia. The parents has no right to tell you are a boy. You are my son, you are my daughter. Asi,
And a he is no longer words of our vocabulary. Humanistic religions. O mea la ia leo tātou wa ai ati ai. Mea fo ia sa tutupu i ona pō. O lota. Amene. E o mai angelu. Ai o mai kamalo loa le ngu. Ua kui i lano le whaika ko asko inga. Hai mai. A mai la waringa ngā mai se i mako momoe. Whai te lota whatali. Watua ua fina ia ele i whai alawan to o lua ele i momoe man kamalo loa. Awa koe ave whaiko whainga ai aua ko ke pai ka ngaka o le atua. Ai le hai. Wa ngau ngau kele la wari ia. Hai mai lo angelu. So ese lota. Apa tu loa angelu. Whaka wasa umamamaka o la wari ia. Amene. Ele iloa ako koe ako ule malosi. Anga lenga kupu I kaiminga. Amene. Se yo wa inga final feelinga le atua. Your time is up. You have crossed the line. Pe umai loa male male. Aho mea ia leo te whaso atua I le asone ina ia tātou vāwa ai atu iai. I mea lo tātou uima tātou sawa wali ai le nuua le atua. Amene. Ya ele umise whaso le aso. Ai o tele ana umatu. Hore mea, tātou tiltilo, compare loa. A whai e pei o le aso o noa e whapena le aso o le atali o le tangata. Let's go and compare aso ia. Ina ia e loa I poa mea ia tutupu. Amene. O le aso noa o le lolo. It's a natural flood. O le aso o le atali o le tangata. It's a spiritual flood. Amen. Te lo taimi sa fio mai le atua a visitations. Ale taimi le nei, it's no longer a visitations. It's the flood. It's the flood. Wai loina o ti munga o le wanga muli muli. O le alawa tō ti munga, you can see the whole world. Le te mai tawat. Vavai atu isi taimi le tamo moe a tangata e talia Yesu. Musalemi hisi atu nuu le matau tia o lo longa mati munga o le anganga po ia. It's a flood. I ona taimi o noa o le lo longa foi. Wha le anganga I ona taimi o le atari o tangata. Amene. Amene. Lona lua. Whai maitus pa ia na ti e Yehova I lunga o le lolo. I ona taimi o noa. God rode on the flood in the days of Noah. Tu mai I le lo longa wha le anganga e ti e Yesu I lo longa o lona mamalu. Amene. Ele shea ina e Yesu lunga o lo longa o lona mamalu maseisi ngoa. Ele ai lo wingoa, ele ai seisi tai lotu, ele ai seisi denominations, ele ai seisi ngoa, e ti e lungo le mamalu o le atua, wana o le suafa lava o Yesu. Hallelujah! Amen. Le seisi ngoa. Church, no other name but the name of Jesus. Alongo malita el si tia le suafa o Yesu. Oh, what a place to be, where Jesus' name is highly lifted up, exalted above all other names. Ai ma wala tu senga luenga e wha ma ele ai sei singoa wo fo ina mai tangata I lalo le la e whaola ina ai. Wana o le suafa o Yesu. Wana o le suafa o Yesu. Amene. Suafa le watasi ai tātou. I le suafa o denominations. Amene. Tātou mātala wa ia taimi o tātou alu foi I le muwa le nganga pa ia. Amene. Ka matana e whasia sia I leisi. Ha matana e wawa ai e le whauina o na mātou lava e whauina. And me tell you, na ti ele tu e lunga le lolo I ona ponoa e ti e Yesu I lunga o lo longa o lona mamalu I ona po le ateri o tangata. Very interesting.
Salamu e lua fai mai e tie lea lii I vi inga alona nuu. E tie lea tua I vi inga alona nuu pa ia. E tie lea tua I vi inga alona nuu. Nu ue o lea tua faa au pea na tie Yesu I vi inga. Amene. Au ale alu tātou wa etu ia wa e tie mai I vi inga. Amene. Tātou tala novi ia le li. Ai uma e fo ia. Le eska vale kusa marka vale leu ke ferwa ia nge. Amene. Amene. Church ti Yesu vi. Lona tolu. Multitude of people perish in a natural flood at Noah. Moto tangata fia miliona na fano I lo longa I ono po Noah. Lo longa le atali o tangata there will be a multitude coming to Jesus. Faolaina. Amen. Amen. Isaiah, when I'm lifted up, asitia wilunga. Ona auto sina mai lea o le lalolangi alta. Te lo me lea tu pulto sina lea. Lang o tātou ina o tātou o ese mai le. Pa ia o lea tua. Na tātou iai I le amatanga. Ua tātou tā whea nei le nu ese. Ua tātou wau mauai I le nu ese. A le mamalu o lea tua lea. To e whafo I tā wheanga. Amen. E stemit fape oi. Fa fo ia. Te lo e le ata o le lalolangi nei o le ata o tato. Te le nu ese. Ai tasi nu pa ia. Tato vo I New Zealand ma Samoa o isi vasenga ia o nu ese. To tele o le lalolangi. Ai na le tasi lava le nu pa ia. Na o Israel. Ma lo lato lau mua. Jerusalem. Te loto tonu iai tātou, wamene. Tasi le nupa iana iai o tātou anganga. Tasi fo I lea fio ai, na o le anganga pa ia o le atua. Na I to tonu ia te oe le I to tonu ia te au. Are you with me? E tutusa o maita ua I le vale na, amene. O le anganga, o tātou o anganga, e whai o tātou loto. O le area la leo tātou loto, o le region leo nuese. Amene. A tātou wola I la I, whai ale loto o tangata ia, o le nae te au mau le nuese. Amene. Le tātou te ola le nuese, na tuua e a tamu maeva le mamalu o le atua. I to tonu e tena, sa ofu I la ue le mamalu o le atua, sa iei to tonu ina le ta inga tonu o le atua, ma le puipuinga o le atua, ma le foa I le atua. Sa ofu I la ue le mamalu o le atua, ele aini lava vapea. E na wala anga sala, wala le usta I le upo o le atua, ma mai le atua, okay, outlaw. Amene. Wafio mai le li o ke riso Yesu. Very interesting. Le almena fa Yesu watu wa yalona mamalu a Saul no esele tate yai. And then he called a e fia muli mai a te au le faya lo loto amolo sataro muli mai a te a e muli sesi tawana e mautino le fesili. Where are you leading me, sir? Amen. Te le tai ai tātou e Yesu. Toe tai tātou I le nupa ia o tātou anganga. Amene. Tātou oti ai whaitasi maia I le nu ese, ta tanu whaitasi maia, toe tutu I to tonu ia Yesu, I to tonu o le nupa ia, ua tātou wola I nei le anganga. Amene. Ele la apostolo Paulo Galatia. Pai o tau wola I le anganga, sava vali fo I le anganga, ona le whaia le o tautu ina na waltino. The solution a le atua. Amene. Ho nu ese savati ai,
le tula fono e tau whaeloa atu ai e o ala ia o le atua. Whaateitai ma whaawa o iai. Tau mawhai, pa u lalo. O lewa na walo ia mai e le atua o le a whanau tama na tutui momoleu lola ngata. O lo tasi o si o mangala le ta te ola i nei. Le ta te ola i to tonu o le mamalu o le atua. Amene. I know tu mai le maliu o le alo o le atua. Na maliu le lavalava. Maliu le lavalava. Aisea. A tau mai foi i. E au foi on ta le lavalava foi i mea le nu ese. Amene. Ta le lavalava ia na mea lae ave ele na whaata ua. Mai le atua. Aua tau te mimita. Aua nei mita seisi ilona maalosi. Malona poto. Malana oloa. Le ale winga, to ese mena te tiwai, to ese mena te la ai, e ao na e lava, aisea, o le la fa ofu o e le tua, i le fa o la tanga, fa pulu o e la na mi o tonu. Isaia e ona sumatasi. Amene. Mana le tua vai. Tale ese malava mena te tiwai. Amene. Fa tuanga le tino na iai, ave ese, amene. Saule lava, e va piapi lava le ala. Amene. E tele sao mai ai, ma ofu mamalu na o matai, e koe kiki lua fai upu e ka wai o suafa makai. Amene. Tu ese au kusinga, wakekele kele lunga au kuspasi mau fai longa nga, ele mawhai o na sao atu le va piapi. Tu ese au poto mau mamalu, come as you are. And I tell you, church, so in here, ito tonula I le mea pa ia, le tātou te ola I nei, te lofa mai I sai e ona sumatasi, wai a wha ofu I tātou I lana wha aolatanga, wai a wha pulu I tātou I lana lava ami o tonu. O tātou ofu ia, mau tātou la e ia, ito tonu o le wha aolatanga, amene. Le ai masea manoa te look down ai zeisi. Masea manoa te whavivi ai zeisi. Le havanoa te tuai le tua, thank you. Amene. E ke le look down a o ia oe. You don't have an attitude of inferior to yourself. Because I'm not here because of me. My God. My Lord. Are you with me today, church? Amen. O le lau te tala no atu la I vaenga lea. Le o tato iai tutonu nei. O le wha foi mai o ta whianga e pe ona tato wa ai atu ai le fionga a le atua. O le wha foi mai le nu ese o le polonga I le ansala. Mai esu o e whaia le ansala o le polonga I le atua le ansala. O ta tai mai ta whianga. Lo longa I o le ngang pa ia leo o tato iai nei. Leo a tupu, whai mai eskeru whaasu malfitu. Awa nei ngata iau tulivae. Awa nei ngata iau tau au. Ai au, ilo longa, hallelujah. Asi e robe whawhene whai. Whanongo longo mai pēr tātou la ungal nei as. Amen. Melona wha. Compare I lo longa ia. Whapefen a mata lo longa. Amen. Ina ia e loai pe whawhea ona e tu whaatutau atu e play lau part I le whaatupuina o lo longa ia I le mamalu o le atua. KENESE fitu whaipe se fulmatasi. No ta ilalo a mausa taimina whaitaula ia. Alela uta uati ati oe le mena e tupoina. Mena whaia le atua I le amatanga o le whaatupuina o lo longa. Whai mai na ia le petia puna vai I melo loto. Phase 1. He destroyed fountains in the deep. Second, he opens the floodgates of heaven. Amen. Amen. Mua, mai naia, le peti ina puna vai I moana, I melo loto. Lona lua waia ta talaina, fai ta toa lo longa I le rangi. Amene. Le alawa koe sau kong le partnership le na tatu tala noa I le amatanga.
Mai Yesu, whatever you lose in the earth will be loosened in the heaven. Amen. Ai se ole papa lea wa e whaavai ai lo o langa o eol tamai papa wa lunga ia Yesu le papa tele. Olo iai le vai I totonu ia teia. Mai apostolo Paulo, mai na muli atu fo I lea papa ia te I la tau, ma la tau feinu ai le vai mai le papa, o lea lava papa o Keriso Yesu. Aleluia! Aleluia! Ai mawala ia ina ua kongeki a kuai oe. Aleluia! Wa vea oe. Hallelujah. Ma point, ma vanoa, e rush out ai, le vai. Hallelujah. Mela le sa tu. Il tono manava langi o lo iai vai e tele. Alo ia fo lama puna vai o point ia e fa pena on rush ma ele vai fafo. Mai wale petia ele atua. Amene, wale petia ele atua, kalesia, wa umil tato for launga. Amene. Isi taimi esa welte a Apollo, whanu numi mai tonu ia te oe ana lapisi. You've been offended. Ene wa eita ai. Koe loto le whamangalo. Amene. Wa e fia tau I masui. Hala mea na o tupoina, wa matana to e tanu ilano. Me ale tasi na fai ti Apollo ma Filistia ilen au na le tua Abramo Isaako ma Jakopo. Mai o vai Eli o mau ele vai o oto e tanu I maa. Au ma tanu I maa tongi ai para pala ma tongi ai ma manu pepe. Le ale tactics po le aikia. O le aikia a ta pele vai lea ma le to e tau mafalia le vai lea wa le ai se ola e sio manga lea wa le to e ola ai manila au wa le to e se mea ai ai fita ma feinu ai fita no winga ultimately to lalo le taununga. And those tactics, amen, are still the same in our day. Ma Yesu fine sa Maria o le inu le vai na e toi fi inu o le inu le vai o te vatua e puna I tonu ia te ia he o I le ola e whawa. A mata lua savalinga maleri I oka se puna le vai ola. He ola u manatu, he ola u low attitude, he ola u tala. Hallelujah, he ola u lima. A waloa loa savalinga o a o puna pele vai. And God is demanded that well deep within you to be destroyed and usher in rivers from deep within. Me te talaina nei, te talaina fo I le lang. Hallelujah. Nua le atua. Tala fa solpito le kalesia e te vai atua I sina glimpse po sina faitotoa e te iloa I mea ia e whaia e le atua te mine. O poto whaitau le history o le Welsh Revival. Ta siva o wha. Le mpa umai o le mamalu o le atua. O le sio manga pe fia afe maila fata amilo mai mena na iai le nu o le atua. So se enta mai ai tonu I, they felt the presence of God. Convicte la tu e le nganga o le atua. Laise sina la unga iai, laise sina ta la iai, but they came into the region where the glory of God was so flooded. Amen. Ole to tele wala to fo I mayuta sai le sami o mayuta ma to turi matangi le atua. Ma o tapungi lalo farkalapu ma wale aini nga leo. Tapungi farpui wale aini tangata ami o leanga. O te whaaso atu ina ia tātou I loa ai, that is a glimpse o se vainga le nā. O le mamalo le atua le tātou te anga ia tia. Te re tau sanga na whailoa ia le atua ia Viliamu, le glory o le atua. O le lo fia o le taulanga I le ngalu o lona mamalu. Amene. Lea o tātou iai. Te Lord facilitele, what is my part to play? Amen.
talua I wa tātou I loa le tua I ailanga eternal plan from the beginning to the end. And throughout ages, he raises up people. Mai ngā solonga o ia tupulanga na te whātula ia e tangata e tutu whātatau atu. I neo lo whaia le tua se o ona. Uma fo ilo lātou tupulanga tula ia e isi tutu whātatau. Tō telo e isi tangata na misi e lātou por kalame le leia le atua. Pe on tātou whaalonga le nei tai au. Wa ilo manatu o manatu ai mo o tō manatu nei o tō manuia. Ai le na ia mā leia mā vati a te o tō le taunu hunga e tumu le whamoe moe. Le ala wo o mai a tātou. Say amen. This is our time. Why? Because ngā ke emo mai lava. Amen. When you no longer emo, you are saying goodbye to us. But while we are here, amen. God, how can I align myself to your timeline? Happy there no too far to tawatu. Yao por kalambe ia fanga solo. Oh church, paile upo Yesu. Paile upo Yesu. Ole amatanga lava na tau mai Yesu e te iloa ai ole fatua to le o Yesu I lana e kalesia. Ole a having a relationship with him, and he is building us individually. And now we become agent of heaven to destroy things in this earth and to release things in this world. And God promised, I will do the heaven parts. I will do the heaven parts. Amen. Te lor mea tau fia ile tua. Langa wa in covenant kako mga ia. Wakako wasi fia ngainga mga ia. Wa e ta lia Yesu, wa e ta lia fia ngainga, au lapel fia ngainga, so se mea te tala inei, te tala ina po ile langi. Si kemi kako ke. Poro mamao mai kua yo hapeo. Let pastor do it. Go pastor, go. Ai mai to inam, malau fai pese lai laka, man. You go. Sorry. I think we've come this far to learn, Lord, now, what can I do? How can I align to your timeline? Papefeona o tu whaatatau. Hallelujah. Ile tenyoro e ngā lue mai. He promised things will happen in the last days. Amen. Amen. That's a mefa. Le wo faso ati ati oe le ta relationship mai Yesu. We mawa mai I never mentioned churches and denominations. Amen. Te lo foi na o tosi le fia au te fai au le ile mo te le fai au le worship center. But I just love this thing, Jesus. What shall I do? Out of the city. Where mana oi? Where now ye me te fai. Leo fai mai te spai. First, he destroyed. God destroyed. Where lo me leo destroy, you find ngata I lo le open. In the heaven, he can do it just like that. But he waits until the streams in the deep are destroyed. Tato, whenga kako, personal ambitions. Amen. Kako ngau as a sale motivations. Amen. Wakako manga ngau voilele advance a kwai kako this year wori lai. Amen. And all those motives. I'm going to pour out a flood. But my people, amen. Tole te talo danga talo Evan Roppers lena ka ngai le tu te mi le wash revival. Lord, bend me. Lord, bend me. Mi milo a telepe a. I say o a ulava le main obstacle i le purpose le tu ale fa tau nu le lalo langi me.
I am the main obstacle. O oe lava. Maha lava. O le faa va tu ia siri. Le faa lave nei. I le faa ngā yoina le atua. O ana fuanga i le taimi nei tātou te ai. Ko tātou lotu nā faa. O la faa tusa. Amene. Maftanga mana ia Yesu maona so. Va ai va venga. Ai mea ai o va venga. Ai te ile li i faa longa kui kua. Kurafu. Logof. Kurafu. Ore. Ora ale mea ngai kupu. O la esu epo ai o lako wesili. Amene. O lako isi ulai mai. Ia le lopo. Wa unga mua mai la warga ko mafukanga. O e ngā pekeru. Ngā re whai vai ke le iloa mas papa ue. Vai vai mele tu whamele. Le wao hao mai tātou e le atua le matango fie o teimi ia tātou te iai. Church. Hallelujah. Bend me, Lord. Hallelujah. Hawa te alo ma e va peia. Tui pea o le le mafuainga. Poloka le mamalu o le atua. Hallelujah. Le ai. It's me. It's me. Hallelujah. Ina ia whapena. Ona ta talai nai. O le mamalu o le atua. O lo tātou ola nei. Individually. Individually. Kasi ason hali me ele tua ya ta seme hali me ele tua lo tu lungo le wafu awa vai tu te le wafu pa ua ele afi tele lava mai le langi pa ua ele afi pa u lungo sami o vai tu la ia wa tafe mai fonga tai le sami ia le afi le nei Aule yo mai le afi ute mele ute tuai. Awa vai atunga mo tau nu mai mo me o pomoli. Pomoli o lo o mai fatas. Ele o float la submerge. Po lai fa valua tai mai. O mai la ia I o vai atu e sanga ta fainga luenga le wafu walua tu lunga masusu e lunga se me peise tapuni. E expect po wia e emerge pe ea mai ai. Hapitai. Mo vava ai at o e a po breakthrough la ko awala emerge mai ai lunga al palpala. Atu le tu ole ale me lo e fitala mai ai. Le o tato ia le temi le afi o le ngā pa ia lu ole tu. Au te manatu fo e ta watu ia o le wa ngai mai. O po wia o carries ia o le mamalu o le atua. God is raising up a generations. La te avele mamalu le ole tua. Wani isua wingai ele tupulanga lea. E submerge, ele fia float. Ele fia ali lunga. Ele fia manao I viinga. Ele fia taua ma la ilunga pe a float ilunga. E submerge I lalo. Fa maua lalo la to lotu. Lona lua tupulanga lea. Ele muli I whainga masani. Amen. They will not follow the ritual of churches. Ele muli ai per melea was su e lunga le lead. I expect te ea mai ai. Por kalame. Hallelujah. Fuanga mitia tangata. These generations, they break through. They follow the Holy Spirit of God. E te lopo mori la to te carry ina le mamalu o le atua. Au lei tuturunga pou moli ia I o latou whaiva mo latou tiute. They first fall on their faces before the Lord. These generations, they will find the art of falling on their faces before the Lord. In humility of heart before standing up and take their place in the calling of God. O pomori, ele pule ale poule me tuai. Amen. Ele ngata ele pule le me tuai, ele pule fo ele taimi e fa tuai lalo. O le job ngā le master engineer. O tātou foi. We are pomoris, amen. Ele pule a tātou, ele taimi, ma le location tātou te tua. O le whaunga, ma le wala aua le atua. O le isi vaenga. Ele look down le isi pau,
Amen. Ele whasia le sipau, le sipau. O pou ia, the one before, ele judgmental. Le mafau le pou le tū taimine of what they did before. No. There is no judgmental. Le ola whamasino. Au le ola whaftai. Amen. Le pou le tū taimine, ele va ai whatau va ai. Ele inferior and va ai. Ele tū ieve mai o, I wish I can speak like that, Pastor. I wish I can sing like they sing. I wish I'm a little bit taller. Or a little bit handsome like the pastor. Never inferior of themselves. Why? They are created by the Master. Amen. Si le me ole ka kikia ia isi po. Na ole mai le tua. Time's up. Up. Stand up. My I'm not as talents. I'm not as gifting. Oh, I can't speak. Never look inferior of yourself. Amen. Amen. Si te mea o lai kikia. Ko whaliri o ka me kia. Amen. O lako kau whaliri alale. Te wale skala ia elo loko amen. Ia o ngā maka la inga whai mawhawa aku ia. I can sing. Ai oro ken wilele la maka ngā ia o nguku ia ngā koe. But when I'm set free, wow. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Wow. Amen. Ole singale kumur kalengi ane te faiale. La kaunga richi lunga lawa. Amen. Halawa inferior lunga ma fau yang ia. Please. Amen. Oh, hallelujah. Awa lava ke ai whakau wa ia oe. Ke loa oe o lau attitude ia oe. Hallelujah. E fua e lau attitude lau atua. Hallelujah. Mai ka vikanga e whaiau. E alai o ngā ofo ma makau kia ke le ai. Amen. Whai ala o ele kua, e ofo mama kau kia ke lei, hau ai oe ke kuuma e whai. Ai, a menga whai e iau whapea le ri. Amen. Le wo mai ka kou le poule kur kemi ei. Poule lumangai. Amen. We look with exciting. Hallelujah. Kako kupulanga, we look with exciting to see our children picking up the baton and run with the fire of the Holy Spirit. There is never a place of underestimate and look down to others. Even to other churches as well. Church. Hallelujah. Tato umalawa na maisi lotu. Amen. Ai asa we whaftai tai lawa le tua le lotu na usawai. E wi lawa le I atotoa, but I thank you. I came through that season with them. Now I come to the new season. Amen. Si tai ao, te talo e whai lo mai e le tua. Le vai wa pe, a dry river. Le tua, le winga na mea. Mai le tua, dry river. O le atau le ka le sia, wa le tafe ai le vai tafe o le ngāpa ia. Le tafe loa na tafe ai, a wa le toi tafe ai. Whai mai, o na sero lai al whao nganga o le vai tafe. Wa lau mai ai maa, e whao wai whale te tele, e whai ma momentums, the Lord was here before. Hai rola, wuth. E mai le li, o toi whao ngā wela irisi mea, wa kai maa irisi au vaenga, e kau ai irisi au vaenga.
A umang kongi aku kongi mai. Se se fa onga inga o le alia. This is not the purpose for the church. Amen. O le mandate lava le lotu to stream out living water. Secondly, to bring the reverence of God i le fale o le atua. Awa e pa lo le vai, fai ke malava ka ngaka o tisi o manga lea, e se lo lau ku e kupi feito. Kelinga le reverence o le atua i le fale o le atua. Ke ku se ia ma alu e koe sau ke ku se i ho. Ame mai Yesu, e ui lava o mele le tupu. Au le alia, it's a sign. She belongs to me. The church belongs to Jesus. Amen. O se so ani mai le I lo attitudes. Because my mind becomes judgmental of other mainline churches and other streams. Amen. Ate mana eta watu ya te oe nu o le tu o mea umaya le fa mai le tu break it. Break it. Bring it to your awareness. Is there any prejudice in our mind? My presence is not to elevate you or elevate your movement or your church or anything else. It's all about Jesus Christ. It's all about Jesus. And let it be that way. Because when I'm lifted up, I will draw the world unto him. Hallelujah. Well, where are we now? In God's timeline. And what do we need to do to appropriate ourselves and align to his timeline? After tu el terminei Samoa. Ese el meu tu. Ua alua ele maftanga tatalo. Prayer group springing up all over the place. Metotisi, Lamo Sa, Catholico, Worship Center, Pentecost. Prayer group springing up. Amen. He mentioned something in that 1904 Welsh revival. Prayer group springing up all over the place. Church, oh, hallelujah. Sometimes our fellowship becomes social fellowship. Let it be a prayer group. We know what is expected of us. The Lord said, break it down, and I will open the floodgates in heaven. The Lord says, I'm releasing my kingly anointing. Kingly anointing. The Lord faungol tupu. They declare. They declare. Faunga tangata. Maurulunga lava ina lato declare ina. We are now under a state of emergency in New Zealand. And when that declaration came, every force in the land will run towards that. You and I, God is expecting us to stand and declare. Stand and declare. We know the timing that we are in. O le teimi leo kako iai, o le teimi o le wanga muli muli, au tope, ma tope, le wanga muli muli, expect a flood, I feel the flood in this place this morning, amen, we know the flood, e tupu ilunga, maya, esquero, awana ingata yo tulivai, amen, awana ingata yo tau au. So what do we need to do? We need to take our place as kings and declare the flood of God, the flood. This nation is flooded with the presence of God. Tupu pele mamalu ole tu. Lo longo le mamalu ole tu. Awana ingata yo tau au. Hallelujah. Church, expect this. Expect.
Longa pe ona po no e fa pena ona po le tali o tangata. E lo e le tau o longa ia. Alu atu e lo masitianga. Amen. Amen. O le tau o longa ia noa. Na o tia le totele. Amen. Le teimine o tato iai. Nu o le atua. Declare. We declare. Te lo tani we come and praise. We make a declarations. We declare the flood and the presence of God in this place. And we declare, ele ngata yo tulivai mau tau au. Ai ole au, ma au. There is power. Hallelujah. We declare. And today I declare the flood in the spirit and in this place. Awa nei ngata tulivai matau au. Aya au le mamanu ole atua. Let the reverence of the Lord fill this place in the name of Jesus. Woo! Hallelujah. 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 Church, I feel the heart of God in heaven. Hallelujah. Yearning to open the floodgates. But he has already covenant with us. Partnership with us. And he mandates us, whatever you open in the earth shall be open in the heaven. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Seppi. Tatutula imen hitaya. Blessed be the mighty name of Jesus. Tatile mana na o e alu lava no le nei. Wa mai fe awole atu mo tatou taone. See, the heart of God is I want to avele le lotu tai pese. It's just a place of fellowship. But the church is a place where we receive. Mele tai ole nei o yele mamalu le atu ole menei. And if you want to come and receive. Come and receive. If you want the next level of God's anointing in your life, don't let it go. Don't go home. Come and receive. Hallelujah, Jesus. Church, come and receive. God will receive from the Lord today. Hallelujah, Jesus.
Church, how long am I? She tell me, I say, how long am I? My love, me so hallelujah. She tell me, tell how long I told you how emotional. Your spirit is crying out. It's crying out. Allow your spirit to cry out. You can voice the cry. You voice your cry. Let your spirit cry out to God. Hallelujah. Once you align yourself with God's timeline for our day and age, God is doing something. God is taking us to a new level. Hallelujah. In the name of Jesus, you will break loose. Flood in your school, flood in your job, flood in your family, flood in the community. God is counting on you. Hallelujah.
forget about me, church. It's you and God. It's you and God. Tangi atu ile tua. Tangi voice. Tangi atu ile tua. I love your spirit. Mandates all over Lauma, whatever you loosen there will be loosened in the heaven too. Start loosing, start declare, and declare the flood of God in my house, my children, the school. Hallelujah. That is something you can do because you know who you are. Ai o tatou le tupulanga manuia o tupu mau sitaulanga. O sitaulanga e worship, our tupu e declare. Be a worshipper. Hallelujah. Hallelujah. Father, itai le art o le fall of your face before God. The lowest place you can ever reach when you fall on your face before the Lord. But you just cry. Continue to cry. Let your spirit cry. Cry out. Cry out. Continue crying out. Hallelujah. Yea, Lord, Lavea, the Lord said, destroy. I said, there are nothing to deny. Forgive. 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 Hallelujah. Onisi there or lavamiti mau ambition. Surrender there to all. Surrender there to all. Lord, I want your dream. I want your visions. I want your ambitions for this life of mine. And stand aligning to your plan. My generations. Oh, hallelujah. And now that the woman, can you imagine? Hallelujah. My fathers. Hallelujah. And the flood is getting deeper and deeper and deeper. And as people enter this place, they feel God in this place. Church. Hallelujah. It's a new level.
se me te taona le petia I la sole nei o e lo maftanga male atua. Nisi meo e fefe ai. Hallelujah, nisi meo e le pia ai. Nisi meo e mita ai. Nisi meo e fasiesia tes. Hallelujah, nisi meo e ai fatau pa ai lava oe ia te. I let you know you are precious to me. Hallelujah, hallelujah. I'll never know I let you that to the talo vatas. We are people of covenant. Something that the Holy Spirit reveals to you. Addressing even myself. Hallelujah. So se meo te tatalai lalo ne e te tatalai na fo I le langi le ali I o tu whātatau nei au por kalane o whalongo I lo longa e pei o na pōnoa a lo longa o lo mamaru e te e Yesu I lo longa o mita ya Yesu tapua I mavivi ya Yesu le ali le petia nei le puna vai nei punatu pea awa e fetalai ola e tala fai to ole lang ai to mai ti munga le wanga muri o te whai loa tu le asole nei. Ua to tō mai ti munga. Tō mai ti munga. Puna atu puna mai. O te whalau I loa lo longa. Lo longa I lo nei tangata. Lo longa I lo ainga. Lo longa I lo nuu. Le ngā wenga. Le aonga. So se mea o te iai. I will declare flood in the name of Jesus. I declare the flood in the name of Jesus. Lava Yesu. Lava Yesu. Lava Yesu. Amato o mai le mene. Ua tele punawai. Ua le petia. Wala isi me mita ai. Wana sa toro Yesu. Baftai la matama. Awana ingata yo tulivai. Awana ingata yo tawa. Ayau au I lo mamalu. Avea weta fenga lo mamalu. Fata ina la por kalame. Lau miti. O lau fuafuanga the ia I lo suafa. I just want to tell you, Jesus, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you.
I agree with what Pastor Sepi mentioned. I agree it's a new level now. But I agree it is the kingly anointing that declares and things are going to happen. Sometimes we pray and the Lord says, declare now, declare. And church, whenever you gather, not of any other reason but the love of Jesus, declare, 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 declare. No matter what you see, declare the word of God. He is faithful, as it of in the days of Noah, so the day of the Son of Man, the Son of Man, Jesus Christ. Hallelujah, Father, I give you thanks. And in Jesus' name, I declare the blood of your presence in this house. As your people gather, they feel the intense and the deepen of the blood. And when they enter that we come and swim in the presence of God. We no longer in control of our lives, but we are carried by the current, hallelujah, of the river of Holy Spirit to the position, to the locations, to the time that you have for our lives. Lord, I declare, hallelujah, that generations, hallelujah, the generation in the horizon, the mighty army of God that knows barriers in Jesus' name. They will not follow ritual and programs, but they will follow the leading of the Spirit of God. We love you, Jesus. We give you all the glory. And everybody say amen.